rigezweho. Perezida Kagame niwe yagaragaje ko ibyo byose Afurika ibyifitemo ndetse ko ari umugabane ufite byinshi utanga nk'ibisubizo cyane cyane mu rwego rw'ubucuruzi binyuze mu isoko rusange rya Afurika. Cyakora yavuze ko kugira ngo iyi nzira y'ubufatanye hagati ya Afurika na Korea y'Epfo higerweho, ubufatanye bukwiye kwagukira no mu zindi nzego zinyuranye hanarebwa ibibazo bibangamiye isi ya none. Yanasabye abakuru b'ibihugu bitabiriye iyo nama gukorera hamwe ndetse no gushyira mu bikorwa imyanzuro yafatiwe muri iyi nama nk'uburyo bugamije gushyiraho urufatiro rw'ubufatanye bumaze igihe kirekire hagati ya Afurika na Korea y'Epfo. Aho muri Korea y'Epfo kandi jondanye Perezida Paul Kagame yahawe na kaminuza ya Yonsei y'impamyabumenyi y'ikirenga PhD y'icyubahiro mu ishami ry'imiyoborere rusange na politike ziteza imbere abaturage. Ubwo yahabwaga iyi mpamyabumenyi ku mugoroba ku wa kabiri w'iki cyumweru, Perezida Kagame yagaragaje ko politiki zigamije imicungire rusange n'imiyoborere ari ingenzi ku kugera ku iterambere rirambye. Yabanje kandi gusubira mu mateka agaragaza uburyo igihe nk'iki mu myaka ishize mu Rwanda hari kuba jenoside yakorewe abatutsi yatewe n'ubuyobozi bubi bwaciyemo abaturage ibice. Niho yagize ati mu rwego rwo gushaka kuguma ku butegetsi, leta yariho yafashe umwanzuro wo kwica igice cy'abaturage bitwaga abatutsi. Ingabo za RPF nari nyoboye zahagaritse jenoside nyuma y'amezi 3. Twageze mu gihugu cyarashwanyaguritse mu buryo bugaragara mu bukungu n'umutima wacyo. Abaturage bacu bari baratatanye kandi bari mu bice. Yavuze ko politiki ya mbere yashyizweho icyo gihe yari igamije kuzana umutekano mu gihugu. Nyuma yaho hafashwe izindi ngamba zunganira umutekano kugira ngo u Rwanda rutere imbere. Ati umutekano no gushyira hamwe byaradufashije, bidufasha kureba ejo hazaza. Icyakora igihugu cyacu cyari gikennye cyane. Kugera ku iterambere bisaba kubanza kuvugisha ukuri no guhanga ibishya. Igihugu kandi gikenera guhabwa uburenganzira bwo kwigenera ejo hazaza kititaye ku gitutu n'uburyarya bw'umuryango mpuzamahanga. Imwe mu ngamba kandi u Rwanda rwafashe icyo gihe ni ukubakira iterambere ryarwo ku ikoranabuhanga mu nzego zose, nubwo Perezida Kagame yagaragaje ko benshi batabyumvaga. Ati twashyize imbere ikoranabuhanga no gukwirakwiza interineti, ntabwo byavuzweho rumwe bigitangira. Bamwe mu baterankunga batekereje ko ari ugupfusha ubusa amafaranga yabo, ko ahubwo twayakoresha ku by'abantu babona kandi by'ibanze. Yakomeje agira ati uyu munsi u Rwanda rufite interineti ihendutse muri Afurika. Amashuri yacu arimo interineti ndetse serivisi hafi ya zose za leta zitangwa hakoreshejwe urubuga Irembo. Yavuze ko ari umusaruro wa politiki zashyizweho zigamije iterambere rusange, ndetse ashima kaminuza ya Yonsei agaragaza ko iyi ari intangiriro y'imikoranire myiza ku nyungu z'Abanyarwanda n'Abanyakorea y'Epfo. Akisabira reka twongere duhindura ingingo. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byanditse ko Ubwongereza bwatangaje itariki buzohererezaho mu Rwanda abimukira ba mbere binjiyeyo mu buryo bunyuranije n'amategeko. Nibyo mu binyamakuru bya The Citizen Tanzania, The East African na BBC News Africa batereye bagira bati kijondanye. Ubwongereza bwamenyesheje urukiko itariki abimukira ba mbere bazuririzwa indege ikabazana mu Rwanda. Mu gitangazamakuru Burusorama aho bagize bati ingendo za mbere z'indege zitwaye abimukira bazava mu Bwongereza bajyanwa mu Rwanda zizatangira tariki 24 z'ukwezi gutaha kwa karindwi. Abanyamategeko ba guverinoma y'Ubwongereza nibo bamenyesheje muri iki cyumweru urukiko rukuru rw'i Londres mu murwa mukuru ko gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda izatangira gushyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa karindwi ku itariki 24 n'uyu mwaka. Ni nyandiko kandi barushyikirije nyuma y'aho umucamanza warwo Martin Chamberlain asabye guverinoma gukura urujijo mu ngengabihe yishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda kugira ngo ruzabone uko ruburanisha urubanza rw'abashaka kuyitambika. Urubanza ruvugwa ni urw'ihuriro ry'abakozi mu Bwongereza rishaka gukumira abakozi bazifashishwa na guverinoma mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda, kuko ngo bazaba barenga ku itegeko mpuzamahanga rirengera ikiremwamuntu. Mu nyandiko abanyamategeko ba guverinoma bashyikirije urukiko rukuru basobanuye ko ubusanzwe iyi gahunda yo kohereza mu Rwanda abimukira n'abasaba ubuhunzi yari yarateganyijwe ko aba mbere bazoherezwa mu Rwanda tariki 23 z'ukwezi gutaha kwa karindwi. Ariko umunyamategeko Maître Edward Brown yabwiye urukiko ko habayeho impinduka, iyi gahunda ikimurirwa ku itariki 24 z'uko kwezi gutaha kwa karindwi. Iyi ni gahunda ishingiye ku masezerano guverinoma y'u Rwanda n'iy'Ubwongereza zashyizeho umukono mu kwezi kwa 4 2022 kaza kuvugururwa mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Azashyirwa mu bikorwa mu gihe Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak y'Ubwongereza yakongera gutorerwa umwanya wa Minisitiri w'Intebe mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu ateganijwe ku itariki 4 z'ukwezi gutaha kwa karindwi.
turacyabasomera ibyasohotse mu binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye. Twerekeze ku byanditswe hanze y'u Rwanda duhereye muri iyi nkuru ivuga ku gitambwe cyatewe na Somalia aho yatsindiye icyicaro kidahoraho mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi. Akisavera ni inkuru yatangiye kuba kimomo guhera ejo bundi kuwa kane nk'uko byanditswe na BBC News Africa, The East African, The New Times, UNSOM, Shinwanet no mu bindi bitandukanye. Ni ku nshuro ya mbere iki gihugu kimaze imyaka irenga 30 mu ntambara yisubiranamo civil cyangwa guerre civile kijya muri uyu mwanya cyaherukagamo mu myaka 50 ishize, cyawicayemo bwa mbere mu mwaka w'1971 n'1972. Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yishimiye itorwa ry'igihugu cye mu bihugu 15 bigize ako kanama karuni gashinzwe umutekano ku isi aho kizamaramo imyaka 2 ijondanye uhereye mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha 2025. Bwana Hassan Sheikh Mohamud yongeyeho ko bizafasha Somalia gusubirana umwanya wayo yahoranye mu ruhando mpuzamahanga. Ubu ngo yiteguye gusangiza isi yose akaga gaterwa n'intambara zikomeje guca ibintu hirya no hino ku isi, kandi ngo burya ijya kurishihera ku rugo. Bivuze ko Somalia izabanza gutaka akababaro irimo guhera mu 1991 ubwo hahirikwaga ubutegetsi bw'uwari perezida Mohamed Siad Barre. Somalia kandi yegukanye umwanya wagenewe aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba hitorerwa hamwe n'ibindi bihugu bya Denmark, Ubugereki, Pakistan ndetse na Panama. Uko ari 5 bisanze ibindi 5 bidahoraho hari byo Algeria, Guyana, Korea y'Epfo, Sierra Leone ndetse na Slovenia. Iyi nkuru ikanzura yibutsa ko mu kanama karoni gashinzwe umutekano ku isi hari imyanya 10 ihora isimburanwaho nyuma ya buri myaka 2, hakaba n'indi 5 ihoraho mbese itajegajega. Iyo ni yicawemo n'ibihe bihugu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubushinwa n'Uburusiya. Jondanye Akisavera, umuryango w'abibumbye urahwitura abayobozi bo mu duce tuberamo intambara n'imidugararo ngo ntibakomeze kurangarana abaturage babo. Byatangajwe kuwa gatatu w'iki cyumweru na Martin Griffiths ukuriye ibiro bya Loni bishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA nk'uko byanditswe na Global Citizen, Africa News, Africa Actuality no ku rubuga rwa UN News. Uyu Martin Griffiths yagaragaje ko abayobozi bo mu bihugu biberamo intambara n'amakimbirane bashishikajwe cyane n'ubutegetsi no guhangana nabo batavuga rumwe muri politiki aho gushyira imbere ibikenewe n'abaturage babo, kuzamura imibereho yabo no gukemura amakimbirane kimwe no gushakira umuti urambye izo ntambara zibabuza amahwemo. Yatanze ingero zirimo Gaza aho intambara hagati ya Israel na Hamas imaze kugwamo abakozi b'ubutabazi barenga 200 bapfuye bari gukora ibishoboka byose ngo bafashe miliyoni nyinshi z'abanyapalestine zagizweho ingaruka n'iyi ntambara imaze amezi 8. Yongeyeho ko iyi ntambara yo muri Gaza yerekanye ko hari ibihugu bimwe bishaka amahoro ariko bigakomwa mu nkokora na bamwe mu bayobozi hatavuze abaribo. Urundi rugero n'urwo muri Sudani aho abajenerali 2 bakoreraga hamwe muri guverinoma y'inzibacyuho yagombaga gusubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili, ariko byagera hagati mu kwezi kwa 4 umwaka ushize bakegura intwaro bagasenya igihugu cyabo, ari nako bashyira mu kaga gakomeye ubuzima bw'abagituye. Ati ntibigeze bagaragaza ubushake bwo gushyikirana hagati yabo, ahubwo bahisemo imbunda kuko kuri bo ngo nicyo gisubizo kiruta kwicara ku meza y'ibiganiro. Bwana Griffiths yanagarutse ku nkunga igenewe ibikorwa by'ubutabazi maze avuga ko uko abakeneye ubufasha n'ubutabazi barushaho kwiyongera ku isi, abatanga amafaranga agenewe ibyo bikorwa nabo barushaho guhina akaboko. Nko kugeza hagati mu mwaka uyu nguyu turimo, Loni yari imaze guhabwa 17% by'amafaranga ikeneye gukoresha mu bikorwa by'ubutabazi bikenewe n'abantu miliyoni 300 hirya no hino ku isi. Ati gishimangira uko kudatanga amafaranga nuko n'ingengo y'imari ya Loni mu mwaka ushize yagabanutseho miliyari 7 z'amadolari y'Amerika igasigara ari miliyari 49 aya n'amadolari y'Amerika. Naho David Miliband ukuriye umuryango w'ubutabazi wa International Rescue Committee yatanze inama yo kudakomeza kwibwira ko gutanga inkunga bihagije kuruta gushaka ibisubizo birambye bya politike byarangiza nyirabayazana wako kaga k'intambara n'amakimbirane. Dukomereze muri iyi nkuru ivuga ko umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres asaba ko amasosiyete y'ibikomoka kuri peteroli yajya atanga umusoro ku nyungu wo gufasha kwishyura ibijyanye n'urugamba rwo kurwanya ubushyuhe bukomeje kwiyongera kuri iyi si. Nk'uko byanditswe na AP News, TRT World News Day, The Colombian na The Sun Chronicle
ubwo Guterres yavuze yuko byonyine muri uyu mwaka ubushyuhe budasanzwe bwigirije nkana ku mugabane wa Aziya bwibasira imijyi itandukanye uhereye New Delhi mu Buhinde ukanyura i Bamako muri Mali ukagera muri Mexico City muri Mexique ndetse hutibagiwe n'ibice bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Antonio Guterres yakomeze agira ati twabonye amapfa adasanzwe muri Afurika y'Amajyepfo n'imyuzure ikabije mu bice birimo iby'Abarabu mu burasirazuba bwo hagati, muri Afurika y'Iburasirazuba no muri Brazil. Yatunze agatoki inganda z'ibikomoka kuri peteroli azishinja guteza akaduruvayo k'imihindagurikire y'ikirere kubera kurangamira gusa inyungu z'ikirenga. Aha niho yahereye hasaba ko amasosiyete akora mu bya peteroli akwiye kugira uruhare rukomeye mu kurwanya ingaruka z'iyo mihindagurikire y'ikirere nk'ubushyuhe bukabije burimo kugaragara kuri iyi si. Antonio Guterres yahamagariye ibihugu bikize byo mu itsinda rya G20 cyangwa G20 kuzafata iya mbere ubwo bizaba biteraniye mu nama yabyo izaba mu kwezi gutaha izabera muri Brazil. Yagize ati iki? Ati ntidushobora kwemera ahazaza hizihiye gusa abakire mbese abagashize batengamaye mu nyubako zirimo amahumbezi azanwa n'ibyuma byabugenewe, naho abasigaye bandi ku isi bigirizwaho nkana n'ubushyuhe buterwa hanini n'ibikorwa byabo bakire, by'umwihariko abo bakora mu by'ibikomoka kuri peteroli. Yanasabye ko ibikorwa by'amamazi bikomoka kuri peteroli nabyo bihagarikwa, ariko iyo ngingo nayo tuyireke. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zashishikarije ibihugu byose kwemera leta ya Palestine yigenga nk'uko tubisoma muri African News, Arab News, Gulf News, Global Times no mu bindi binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye. Jondanye kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo aba bakozi ba Loni barenga 20 bashimangiye ko leta zose zikwiye gukurikiza urugero rwatanzwe n'ibihugu binyamuryango bya Loni birenga 140 mu kwemera Palestine. Banasabye kandi ibyo bihugu gukoresha uburyo bwose bwa politiki na diplomasi mu gutuma imirwano ihagarara muri Gaza, hakabaho agahenge kihutirwa. Mu kwezi gushize ibihugu bya Norvege, Ireland na Espagne byatangarije hamwe ko byemeye ku mugaragaro Palestine nka leta yigenga. Muri iki cyumweru byakurikiwe na Slovenia nayo yabyemeje ku mugaragaro binyuze mu nteko yayishinga amategeko. Gusa leta ya Israeli ntikozwe ibyuko Palestine yaba nayo leta yigenga. Akisavura duhindura ingingo. Uburusiya burashimira igihugu cya Turukiye kuba kigaragaza inyota yo kwinjira mu muryango wa BRICS nk'uko byatangajwe ku wa kabiri w'iki cyumweru na Dmitry Peskov, uyu ni umuvugizi wa perezidanse y'Uburusiya ariyo Kremlin. Uburusiya bwatangaje ibyo nyuma yaho mu gitondo cyo kuri uwo munsi wo ku wa kabiri minisitiri wa Turukiya ushinzwe ububanyi n'amahanga Hakan Fidan avugiye ko igihugu cye cyifuza kuba umunyamuryango wa BRICS kandi gikomeje gukurikiranira hafi ibibera muri uwo muryango. BRICS ni impine z'ibihugu bitanu byayitangije ari byo Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afurika y'Epfo. Ariko ibi bihugu byaje kwiyongeraho ibindi bitanu guhera ku bunani bw'uyu mwaka turimo wa 2024. Ibyo bindi na Arabia Saudite, Misiri, Leta Zunze z'Abarabu, Iran na Ethiopia. Bivuze ko ubu BRICS igizwe n'ibihugu binyamuryango 10. Kubera ko Uburusiya bwo buyoboye umuryango muri iki gihe rero Jean Daniel, ni nayo mpamvu bwasamiye hejuru icyifuzo cya Turukiye cyo gushaka kuwinjiramo. Bwana Peskov ati ikibazo cya Turukiye cyo kwinjira muri BRICS kizaba kiri ku murongo w'ibizigirwa mu nama izayoborwa n'Uburusiya. Yongeyeho ko hari n'ibindi bihugu byinshi byamaze kugaragaza ko bifite ubushake bwo gusanga ibindi muri BRICS, ariko ngo ntiyabyizeza byose ko bizabona ayo mahirwe yo kujya muri uwo muryango washinzwe muri Kamena 2009. Muri Iran ho Mahmoud Ahmadinejad wayoboye iki gihugu nka perezida wa gatandatu wacyo kuva 2005 kugeza 2013 yatanze ibyangombwa byo gupiganira gusimbura Ibrahim Raisi wari perezida wa 8 wa Iran kuva muri 2021, ariko akaza gupfa azize impanuka ya kajugujugu yabaye tariki 19 z'ukwezi gushize kwa gatanu. Yapfanye n'abandi bantu 7 barimo na minisitiri w'ububanyi n'amahanga we Hossein Amir Abdollahian. Iyi nkuru muri Ali Monitor, New York Times, The Times of Israel, Ero News na AP News ivuga ko ku cyumweru gishize haribwo Ahmadinejad yatanze ibyangombwa kugira ngo agerageze amahirwe ye yo kongera kuyobora Iran binyuze mu matora y'umukuru w'igihugu habura ibyumweru 3 gusa kugira ngo abe. No mu matora aheruka yo muri 2021 Ahmadinejad yashatse nabwo kwiyamamaza, ariko abyangirwa n'ubutegetsi bw'uwamusimbuye Hassan Rouhani ka perezida wa 7. Undi ushobora kuba yaratumye dosiye ye itemerwa icyo gihe ni umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Uyu mugabo w'imyaka 67 y'amavuko yibukirwa kuri disikuru yafashwe nka rutwitsi yavuze kuri Israeli ko yahanagurwa ku ikarita y'isi igasibangana burundu rwose, ndetse ko jenoside yakorewe abayahudi itabayeho.
yibukirwa kandi ku kuba atarumvaga kimwe n'abo mu burengerazuba bw'isi by'umwihariko ku ngingo ijyanye n'intwaro za kirimbuzi. Abandi bashaka kuyobora Iran barimo Ali Larijani wabaye perezida w'inteko ishinga amategeko kuva muri 2008 kugeza muri 2020. Muri 2005 yari ashinzwe idosiye ya porogaramu ya nucleaire aho muri Iran. Nyuma y'imyaka 2 gusa Larijani yaje kwegura mu biganiro yagiranaga n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, aho yasobanuye ko yananizwaga n'uwari perezida we Mahmoud Ahmadinejad. Ubwo yarayoboye inteko ishinga amategeko, Ali Larijani yashyigikiye amasezerano mpuzamahanga ku by'ingufu za nucleaire mu gihugu cye yashyizweho umukono muri 2015. Hari kandi na Abdul Nasser Hemati wabaye guverineri wa banki nkuru ya Iran kuva muri 2018 kugeza muri 2021. Nawe yongeye kwiyumvamo akayayiho ka politiki, dore ko no muri 2021 muri uwo mwaka yahatanye, ariko amahirwe agasekera Ibrahim Raisi wari umutoni cyane kuri Ayatollah Ali Khamenei, ku buryo ngo byari byaratangiye no kunugwanugwa ko ari buzamusimbura ku mwanya wo kuba umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Hari nanone perezida w'inzibacyuho wa Iran Mohammad Mokber wari usanzwe ari vice perezida wa mbere wa Iran kuva muri 2021 kugeza muri 2024 ubwo yagirwaga nyine perezida w'inzibacyuho wa Iran. Mu gihe yakwiyamamaza ngo yabashyigikiwe na Ayatollah Ali Khamenei. Undi nawe ushyirwa mu majwi ni Mohammad Khatami wabaye perezida wa gatanu wa Iran kuva mu 1997 kugeza 2005 ubwo yasimburwaga na Ahmadinejad. Ibi ni nabyo bitera kwibaza byinshi niba byashoboka koko mu gihe Ahmadinejad yazaba yemerewe guhatana muri aya matora. Yego, iminsi 5 yo kwiyandikisha yarangiye kwa kabiri iki cyumweru, ahavuga ko iki gikorwa cyitabiriwe n'abantu benshi babarirwa muri za 40. Urutonde ndakuka rw'abazaba bemerewe rutegerejwe kwa kabiri icyumweru gitaha. Kwiyamamaza byo bizakorwa mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa, ubundi tariki 28 Kamena hakazaba amatora. Akasavira twegure n'ikinyamakuru The Economic Times aho cyanditse ko minisitiri w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Lloyd Austin yasuye Cambodia muri iki cyumweru mu rwego rwo kunagura umubano n'iki gihugu gisanzwe ari inshuti ikomeye y'Ubushinwa mu kiba wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikaba byarafashwe nko gushaka kugabanya umuvuduko w'Ubushinwa muri ako gace Cambodia iherereyemo. Umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iki gihugu cyo muri Aziya y'Amajyepfo ashyira uburasirazuba wakomeje kugenda uzamba mu myaka yashize. Ni mu gihe Ubushinwa bwo bwafungurirwaga amarembo bukahashora miliyari nyinshi z'amadolari ya Amerika mu bikorwa remezo ku butegetsi bwa Hun Sen wabaye minisitiri w'intebe igihe kirekire cyane, kuko yavuye mu 1985 akageza mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje impungenge z'ikigo cy'ingabo za Cambodia zirwanira mu mazi kiri kuvugururwa n'Ubushinwa, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitinya ko gishobora kwifashishwa n'icyo gihugu cy'Ubushinwa mu kuzamura ubuhangange bwacyo mu kigobe cya Thailand. Lloyd Austin yanyuze muri Cambodia avuye muri Singapore, aho yari yitabiriye inama izwi nka Shangri-La Dialogue. Akigera muri Cambodia yabanje kubonana na Hun Sen weguye mu kwezi kwa 8 umwaka ushize nyuma y'imyaka hafi 40 ategeka, abererekera umuhungu we Hun Manet nka minisitiri w'intebe mushya. Bwana Austin yarajyanywe no gushaka uko yabyutsa umubano ukanarushaho gukomera mu bijyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare. Bombi Austin na Hun Manet barangije mu ishuri rikuru rya gisirikare rya West Point muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Austin yasoje amasomo ye ya gisirikare mu 1975 naho Hun Manet akayarangiza mu 1999. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka uko zagabanya umuvuduko w'Ubushinwa mu gace gaherereyemo Cambodia by'umwihariko mu kigobe cya Thailand, igihugu cya Pakistan cyo kirishimira ko ubucuti gifitanye n'Ubushinwa nta cyabuhungabanya. Byatangarijwe mu ruzinduko rw'iminsi 5 minisitiri w'intebe wa Pakistan Shahbaz Sharif yagiriye mu Bushinwa kuva ku wa kabiri akaza kurusoza kuri wa gatandatu ku butumire bwa mugenzi we Li Qiang, nk'uko byanditswe na Pakistan Today, China Daily, Press Trust of India, Business Standard, Daily Sun, Arab News, Shinwa Net n'ibindi byo hirya no hino ku isi. Xavier Shahbaz Sharif ati tuzanye gahunda zikomeye zizatuma ubucuti bwacu bujya hejuru cyane gusumba ibisi bya Himalaya kandi bukanajya hasi cyane kurusha indiba z'inyanja zo kuri iyi si. Yakomeje agira ati turi abavandimwe babiri bakomeye nk'icyuma cy'inyundo, ubucuti bwacu ntibuhungabana kandi n'imitima yacu iterera hamwe. Hari mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru ryo mu Bushinwa mbere y'uko haguruka Islamabad mu murwa mukuru w'igihugu cye cya Pakistan yerekeza i Beijing mu Bushinwa. Yasobanuye neza ko
ubushinwa bwashyigikiye Pakistan mu bihe bigoye cyane, kandi na Pakistan ngo ifata ubushinwa nk'imwe mu nshuti nyanshuti zo kwizerwa muri iyi si ya none. Ubwo dukomeje ku bushinwa Jean Daniel, reka tunabwira abadukurikiye ko perezida w'iki gihugu Xi Jinping yoherereje ubutumwa bw'ishimwe madamu Claudia Sheinbaum nyuma yo kwandika amateka yo kuba umugore wa mbere utorewe kuba perezida wa Mexique mu myaka 200 ishize icyo gihugu kibaye repubulika. Bivuze ko karakarima k'abagabo gusa muri iyo myaka yose ishize. Xavera ni inkuru yo muri Le Monde, Global Times, France 24, The Guardian na Huffington Post iterura ivuga ko intsinzi yayivanye mu matora yabaye ku cyumweru gishize, aho yatowe ku majwi 59.76% nka perezida wa 66 ugiye gusimbura Andrés Manuel López Obrador usoje manda ye yarimo kuva muri 2018 nka perezida wa 65 wa Mexique. Muri icyo gihugu cya Mexique perezida atorerwa manda imwe rukumbi y'imyaka 6. Imyaka 6 manda imwe rukumbi. Si perezida Claudia Sheinbaum Pardo watowe wenyine kuri uwo munsi, kuko abanyamexique bagera muri miliyoni 100 bari banahamagariwe kwitorera abadepite 500 n'abasenateri 128. Kuri uwo munsi nyine wo ku cyumweru, mu butumwa bwe bw'ishimwe perezida Xi yibanze ku mubano w'ibihugu byombi, maze avuga ko Mexique ari igihugu gikomeye muri Amerika y'Amajyepfo, kikaba n'isoko rikomeye rigenda ryago kuko bwije nuko bukeye. Yongeyeho ko Ubushinwa na Mexique ari abafatanyabikorwa b'ingenzi kuri iyi si. Claudia Sheinbaum Pardo w'imyaka 61 y'amavuko yanabaye umuyobozi w'umujyi wa Mexico City, hari nawo murwa mukuru kuva 2018 kugeza mu mwaka ushize, ituwe na miliyoni 21 z'abaturage. Azimikwa ryari Jean Daniel? Azimikwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Reka ikiganiro cya none tucyanzure kuri iyi nkuru y'umugabo wo muri Algeria watawe muri yombi akaburanishwa agakatirwa azira guhobera abahisi n'abagenzi ku muhanda. Turabisoma ku rubuga rwa auditcentral.com no muri Kigali Today, aho banditse ko uwo mugabo yitwa Mohamed Ramzi uzwi cyane mu gukoresha urubuga nkoranyambaga rwa TikTok muri Algeria, aho yifashe video arimo guhobera umuhisi n'umugenzi ku muhanda. Ibyo rero ngo byakuriye uburakari kuri bamwe muri abo yahoberaga. Nubwo yaje kwandika asaba imbabazi abo byabangamiye, Ramuzi yatawe muri yombi aburanishwa ku bijyanye n'imyitwarire itaboneye. Gusa yavuze ko yayabuzaga abonye bose akabahobera mu rwego rwo kubifuriza amahoro n'icyizere cy'ahazaza. Ku nshuro ya mbere urukiko rwamugize umwere ko nta cyaha kimuhama, ariko ubushinjacyaha buhita bujuririra icyo cyemezo, maze inama y'ubucamanza ya Algeria isubiramo urwo rubanza isanga icyaha cy'imyitwarire itaboneye kimuhama. Uretse icyo cyaha cyo kugira imyitwarire itaboneye yo guhobera uwabonye wese ku muhanda, ubushinjacyaha bwanashinje Ramzi icyaha cyo kutiyubaha. Urukiko rwamuhanishije gufungwa amezi 2 mu gihome no gutanga amande y'amadenari miliyoni 5, ni ukuvuga amadolari 37,000. Amadenari ni amafaranga akoreshwa aho ngaho mu gihugu cya Algeria. Uyu Ramuzi yakoze video yo gusaba imbabazi avuga ko yari agamije kubiba amahoro n'urukundo, ariko ntibyumvikanye neza ku bacamanza no kuri rubanda yahobeye atabazi. Akatirwa ryo kumara amezi 2 mu gifungo ndetse akarenzaho n'amafaranga y'amande. Reka twanzure dutyo, tubashimire cyane, mugire ibihe byiza mwese. Njyewe nitwa Nyirarukundo Xavera, wari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Naho ubutaha. Ciao ciao. Icyo cyari ikiganiro makuru mu binyamakuru, ikiganiro mugezweho